Obatampa Express Consultancy is an exclusive travel and tour institution with a mission of assisting everybody with a desire to travel abroad to work, study, and to live there. We are specialized in visa acquisition and flight ticketing. Obatampa Express Consultancy is a certified and accredited travel and tour agency that has made impact in the travel and tour institution by assisting majority of Ghanaians to travel to the following countries: Canada, Mexico, Australia, Brazil, Europe, New Zealand, America, and many other exclusive countries. We are located at Accra, Bubiashi, behind Control Pharmacy. Contact us on the following numbers: 0542 600 008 and also +351 920 143673. Obatampa Express Consultancy. We fly everywhere. Kwaba eba attention TV so kwentwa papa bi na nana pay macha medwen ede nsempa eba begu aponso Abrabo Asetena pa na sabe ani gusu a ohwe ne emu odin ame ne mapanfo ebe tnase ebobo nsemba ko mienu ene ye man na emu ayedin papa na ye Abrabo Asetena pa nti na wo se yesan ebowura ye man nim ne ekohwe ensem mienu ba ko bia enkoyi anase ne ekoyi na me ne mapanfo etnase ebobo nti ene de yewura abanmu anesa na dwumedi ensomase a ne dwumedi ekoso kama memu aye dududu a menu aye so se searcha homa no eye Obatampa Express Consultancy for na esomase a me di sa dwumedi ebra oni mu odin opese woko Europe, Canada, Australia, Brazil, America, baby a pesa ukobia mesronya hotoso ewo Obatampa mu na woni omundi nsawo so ankasa efa wa kwentu semu oma o Ghana opesa obefom kwa amono ne aye dian ma wa chese amanfo di usika ne mu odian mesro nya hotoso wo Obatampa omebo kama ma oma no abeka unsa wenzo ye 1 year 2 years 6 months asem da bi unhu Obatampa woni omubedi nkomo obema update bia ohia efa wa kwentu semu na asa na meda ma pamfo de metwa me ho abasesi a Obatampa Express Consultancy is an exclusive travel and tour institution with a mission of assisting everybody with a desire to travel abroad to work, study, and to live there. We are specialized in visa acquisition and flight ticketing. Obatampa Express Consultancy is a certified and accredited travel and tour agency that has made impact in the travel and tour institution by assisting majority of Ghanaians to travel to the following countries: Canada, Mexico, Australia, Brazil, Europe, New Zealand, America, and many other exclusive countries. We are located at Accra, Bubiashi, behind Control Pharmacy. Contact us on the following numbers: 0542 600 008 and also +351 920 143673. Obatampa Express Consultancy. We fly everywhere. Oje bretwen papa ba kwentwa matsanse mekoma pafo awa filo ba akope Philomena akofo awo gospel relation ministry mama akwaba na sound so my good morning give and then we did say with the year send ya when you aye no mitu say mama o the year and nim na ye say switch ahoma bi ti say na kwentwa me de na ye no me da se oh tu so the year akwaba kese bi ya na papa akwaba me do so and now bright Papa na ne unwin wa na brashi ye dia na obi na brashi. Oh, we put the I said ne dia ngosra na. There be ene wo soro. Enti e bia na ne obi na brashi ma wa akoye. Akoye pa. We come pentempo no. Papa akwaba. Ndio so hima. Bibi aboko. Asafo e koso kama. Bibi aboko. Asafo manu so e. Bia hu ye. Yehu abeyefo. Tafu awo. In fact. Tafu awo se emre. Emre. Papa ye sure. Oh, emre. Emre. Chim. Push. Now we need to meet us in the owner ba. Yeah, but you can't say push, not just want to be a push, and then you are not complete. You are not complete woman. Are you for your password? You are assemblable. And Miss Yamima, or maybe I'm or the bay push, not just say it is so me a came to a grand Yamima, Miss Amor, Dini, Yamika, met him there a push. Then Yami, yes, I'm miracle, oh, my bravo. Papa, you better straight to the topic. And then your boy would have been because in a team for. Papa,
Omai sheda enko yesa. Na busumi etwa mu omoto eye presidential ana Ababi and enu ye presidential right? No yeah. Enu ye MPP4 omoto ye na omo pray. Okay, MPP4 nko a na press ade no. Nti ye papa Mahamudu Bawumia, ye papa Alan Cash, ene ye papa Honorable Kennedy Japan okompre ko a omo na ejina for saade no na. Ne asesi a eye me achima dwen so kakra ye be ko ye papa Kennedy ho kakra. Sesi a papa ye papa Kennedy unsa abato no course no ni bufu ye papa sank obema eye ne Nicholas no showdown. Ni we show obema mo showdown. But say ye papa Kennedy e the secrets bi no mo e ba bontin a first you know say you have all these secrets but now only omo shubom to wakata so. Nti ye say papa person be say secret no the ba bontin no any personal interest and na say or ka secret na boa Ghana for and na say the president bi a or person will be dinti na afedie or this secret no e ba bontin. Amejira platform kesi we so na me fa ntia kesi koma na asante him. Okay. Akoma pano do pa o de suma asante man ebia so koma Ghana so no. Akopon oboso na sase no. Yeah. Amo ne ho ban ende busua. Na yakopon so enhira obahima. Ni program ya odi abi. Yeah. Adwimpa ne odo ne tiefo am nya daje so hwe nyina nya me so bibia. Yakopon so hira me mi ampese. Bibia na ho so na ya kosro. See, I actually 1999 kaka ya abe but obo want to me you sure that never say one am which oh sure the man on and I'm not the machi ya na mebu ntemu yo em say asem we no asem bi a ehiama Ghana for this the time I say Ghana this year bi oyi onkoto side difference you assume no yi na assume yi ni a white no one yeah no yi na assume yi no who say both two party no they are used to their mind almost so margin e dey toyen adwin e dey make life e to ma omma e omna na kanso anomo because ni ekoso oman no mo no say ya yi assume yi na ya ntie omo sem yi a dachi minu mienu yebebo obia so yebebo msubode bia yebebo eye aban fo no subode bia abra ye no ejina faako untimi nto kwata prot because Kennedy Japan May 99 Michelle come certificate o man come share since 2020 ni nyina be mu enye nanso ase e be totally 2020 me kan e wo man say ye be tu abare December 7 abana wie no NDC ombelu selection na omudu omuti ase da e ba kopie court video no wa me say NDC okay be lose be omudu omuti ase da e be court ye twa mu okay 2020 yeah sa professor no come share video no wa and Boko Remo Radio say the only thing I dey back want to say Nanado also make sure say e beto abana wie no the seat na Nanado tisi say konya wo out this week there and is focus over for omutimi to no but e be wie election no and this benya more seat in parliament okay but enye ekofa de konya Ghana we for news so far elete be make kasa wa radio so bibia open news Ghana we for family news ni nyina wa and I misa kama open news for fire misa can say 2021 me can say the only thing every betting they break the 8 I say Nanado esi from Bawumia na Bawumia be take over like I said 2012 na esi a Mahamudu winning election no e ko se pepe okay it is like 2022 hono no ese Nanado timi si from Bawumia na ke yen so Bawumia as president ye so Bawumia we a ta election mo ko e ko mo ko sa election no can't remember so say I'm going because come nyina support e be ta Bawumia chi Bawumia not so osisu dada yes it no
ye wo what's a miss one say what's a miss no wonya me ohu ade no sunsun wi a se nyame da bi odifo bia no se nyame okay mos bible say san Nyankopon be ka ne timu asem ana ne Yakopon pa no de timu no so be ka no ogo yi che ne difo be difo aka so you journey prophet na Yakopon da bi e de kire wo e wo sunsun a e so mra honam physical na o hwa de no honam say wo be we ne yame yi kire me no e ba honam ati say ana se nyame yi e bia ho asem a kire me se me ba mane se mra honam hwe se ana honam na suba de say honam eti me we both honam de sunsun bia no me se ne Yakopon ka se be ka cho no e be ka e go for ha be de emra ana se sunsun so bia emma eti sa issue na prophet na be kan no and before omantimi andi eno so yomo yene say yam tukwatu aba yan opin and me say kan say kenja point mi nyoma panyi Ghana ha baba me ntwa no di na omandi so no ko na anko a se na omanti a na Opera news there so it went viral yeah America for newsway nti omoti se na ti bia no se wo wanti a wo ko wo be bete ba for there ade am news no a me ba se na ma twa to ho na onim se ni akoye ni se because se honorable Kenga point mi nyoma panyo Ghana ha de se wa ba na 80 ene di ade NPP be say e be koso nyina no e jawo so NPP e yusu Kenga point de aye adwuma e fata dirty work nyina wo na omo yusu de ye omo yusu hwan Kennedy e Japan na ye dirty work honorable Kenga Japan yeah ono na NPP for yusu no e de ye dirty work nyina ti that dirty work ni ye do ye nyina e chi no se si no wo a wo di ade n'anim a o keka nsem akese kire o man Ghana for say yemfa ekunya ne ma ekufado na mahama es o man no na ya gi we nyina etum ne ye nim se ke na do so ba e be ma ye timefo de ho betoyen because na ne yakoso on mahama amamu no ye nim se mahama mu na onya ade no bi ase sa ete sema na kana Japan e ba bodi be kan any Ghana force alweshemu a any before campaign message omedi buy Ghana for any alweshemu say na do need the only person Ghana for in too many man e be boy no and ejeje ma ekofo na Ghana for kuma o papa no yes in fact na ye too many man na do wie no say yam bisa say sena oni ye kan no saa na ekona na he say your boy ya so on trying to nyakopo nim pa so be ka de pa obo say business center at the tone I say sir so buy a bekan no obaka no nyakopo nim say e menko panyi pa e Kristo mu a obes at the tone I say na so on ye the politics sir yes okay because on my no so be o we ni asunsun asem na make cho see obi o we ni bi o say Ghana is a business country yeah o money at the tone mine then as on money at the tone mine there baby akonya ko du no ka ye hia obi a o ye business man na we transfer ah ewienfo so be transfer o be transfer a ni okra niam ko okra niam ba okay o ja se oyi niam okra niam ko sani pa so sa dwen akuafo ho farmers ho yeah o dwen timefo no ho sani pa wo di ni be dia dia e be bo my Ghana e ma 2019 me be pop to ma se nyame na yi kire me o se kwa me despite but obi bisa say na despite o ko school do him and must be said back to say omo ti parliament omo mo na was catch despite ono onye MPO onye minister no but in fifth way business and anything yeah o was catch wa woti so wako school eti nyansa na odo ska no eye huma nyansa na eye fe nyansa so o was catch wa bo degree wako school oda say and as all say come despite me bon nundaro no so no one odwen ekuya pharmacy ho in fact two omo mo ton ade odwen mo ho ekranfo right o show mo ejanka for show mo o kanya mako o sakanya maba wa bi eduma bebre a ko fo wa pro ni pa bebre a mo ye adwuma a bosu bi otu mo ka edi ni ba so ni be dia ahini enye school ko na enye school ko na je say u ko school say edu be dia di o
David not timwem ene ko fa na se o bra be di ade the same day David be bi na yakopon so energy yakopon any di nechi ba me back in Japan asem so a on se kere Japan no enam that work na mo de ne ye ni nyina echi no se sie no wapem okay na people no wapem no on that and soon that say kunye bi beba MP abamu a ono so be pre bi say o be ma panyi okay no that so say die no say ade aka otimi die esun die ana so honi future ana so odifo be ana so be ka say honorable that you be pre say a kan ni kase be bre ho no ma konka se sie no wato ne ho awie akase ne be ya obeyi ne ho afisa en guase no no e na de takashini strage won se strage odi na mabrochire e na nya brochefo e na be kamo e nya brochefo e na hwe ye Uganda ha e na nya abrochefo so na etu aba e Uganda ha etu won se ma o kan e fa ba o mia ho ekufo ado ho eti e de tu minima o mo na se ne no wo so se e fa tu minima wa ka baby aka memini ni eya aju akare say because of say wa bie adwuma pen wa bie company awro wa improve for bia o me adwuma a bosun bia o chomka eti baby aka me di ma aju e man say saka onu kwa se ka ye man ko ye ni bi e man be di ade a ka adwuma be ba o man no mo e ma ade ton for business e be cost system no mo ba se sie no baby a amomu no e ko no onu kere Japan no na o se party no se sie no o didi panifo na tema du pepeso bi se o mo nya ade se se bebi odu party na ko du no o se atene e se abadu se opa ade no se e fa do we mo se sie gulus no mo ku se chama o tumi no so no o ma so le gensi wo e so mo so e di do atem se se e yo ya se e panifo na ame back o no mako back ba omia we clear there me very clear eni ya say on na menti ase eni ya say ipanyifo no ebi no ame back no na omako omunya ko back ba omia enti wo ma Ghana for ya we si Ghana for wa bi ya dwum say se obete konya so a ebi before panyifo e discount no wo ba wa betiti o magu wa ban yo wa ban oni o ma na e sha ase ono na menti ase ka eti no na kere ya po ye no o repetu me no okay ena ebi no mo se ni aka ye no ni saka akonya ni wi a ena Ghana for ebu ye show down na o kan wasem nti esi ana akoye ayi two trouble one go yes because you to me no opre ya da dini man wi a ya ka so na ebu show down na sechere was kwa bi the company no bi ye no ontimi for man Ghana din enfa koto so never company bi o be o Ghana do ordinary din ene beto so ofi ekunya so kokokwa na din na thank you eti ona ba kan Japan be o di MVP kono o bie timefo na adwem ema ese ya adwene sharp ne hu se da bi be kan Japan se ono no wantimi anton the party no na security bia wana se nuguase bia o de ye politics na se o gu party no fin dia and na say you say 2024 election we no and ko say the vote ma MPP aban because utie Ghana bakwa sem na say the whole world e je say uko IMF na go jiska wo wa aban na etie ko nwane so no sa aban no and ko so win election bi se IMF na MPP koi se betu aba na se tu aba wi a aba ya ba betu yi enu kwa se people san win okay se ke different party bi na se ke timi ba okay because of say sa ko IMF a na ye sa tu aba no win a ultimi just bosia e o ba bia bio na se wapem
So it's better for you to move, pack your things. Yes, that's a different party. Emra. Akwa chichi bosuya, ebe bo man no the tuya side. My MPP better so start ho kire no. And brother ba ko jise me ba me nua ba fi so this or the edwe na nua jise o the see me. Oh yeah. Obi ndi obi aduane. Yes. Aho kire aba. Yes. Na sana kanja point ni nya board e kan semefa and amemu no na me penesa because of say can you believe say last year banchi wodi e Ghana. Yeah. Oto banchi 10 cities nipa 2 and so. Banchi wodi banchi nipa oh yeah, a big minister this year, earlier this year. Yeah. No, last year before this year. Okay. To enter this year. Okay. Yeah. Oh yo. God dear and near my papa me by near my papa the begu on is almost 22,000. But over catch a Ghana for say, oh you so 100 Ghana and a toss any many or papa and yet in Puano dry. Or no so example say into Abama every before 2 minutes now obey your man Ghana. So papa menko unia ba no so emfa ne de enwo mu kakra. Mami e papa Kennedy se si a pray na wo pray na secret na oyiyi no. Oyiyi aboa yen ana the president na oba be di nti anana. Oyi because now wo MPP mo dada. Na fe wasan be gina so pe president na fe niema moaye nyina wa sa ekeka. Oye for no anu ana yen no ya aboa yen. Mama, I'm paying that. Mama, for quitting me soon, I met chia. Zion, Mabia, and it to the 4 men. I'm not commander, so Kennedy, the Kennedy, met me, I can say Ghana, in Nim Kennedy, dada. We know him. Oh, be one of my own Nim Kennedy. Nay, Nim Sunny Baya Kennedy, oh, maybe I may kind of walk a quum. Adiana chia. Adiana chia still had ya wo ya na we ye party aba ankoye ntino yensre etiefo no monto aba ma ye ne ye mesesem ne ye ba na se wo follow party na no wo ho kwan so o ka kire wa ye mfon so ana wa ka de na ye na e ba abonten and no started the ba abonten no enye nda na wo be ye bie wa ye ne dada wa ya de tia na tie enti na afa wo bie mu dia na esese obie mu ina bi chese obie mu for no an interest na say ye enti na wo bie bie obie mu ma metimi aka say obie mu e bia Ghana fo ye enti na obie mu kire say okay nia e koso no waka o na meka so waka na ade no koso na e koso na o se ye nto abama no no omra o ye Ghana ni wo de toto ho a adwuma ben na papa no oni president o ye MP abako ntu di nyuma ne betoto o asin fosu wo me ye sure okay o di nyuma no e betoto ne waye no ho o se fata e kire okokromoti se koto aba no e ma no me kai o mampanyi ko 4 time ya 2008 atin se best ha e se hwe Asetenam na to abapa enti e na wo be hwe Asetenam ono de on class na party o se ogina wo Ghana minkasa Kennedy o ba o se Ghana ni wa ba na waye ne wakase say na okuta wo Ghana ha na mo nso amu ba na mo kwa mo wo aben mo no so mo wakase say na mo wo enyuma say na mo wo upon se Kennedy ye nipa wo ni kuma na mo mu no se ya say mama woni obi ba ya ade anya nta say na na se bibi be ba na odi akoma hye na pa fo woni mimi hu boni bia wo Kennedy ho se Kennedy Ghana ha ofa nipa 100 a wa ya ade Kennedy ho na say Kennedy de wo hu ne nyuma agba me de wo hu ase ba me o ye vice o wadwuma nim there be wa be factory a fa ne nyuma meche ne ye tibie yanko Kennedy ho what ase ni nyuma yesu unyuma enti nyuma no wa ye no o chese mo ma me kwan na metimi aye ba wo me a wote so ye wurakufu ado wote so what ase show boy wote so oye bi Ghana for si nyuma na wo ye ba bia waduro no na ni omani anye ho ba wo bata no ho okay nti se omampanyi ayamfomso a wo wudi na chi no dia na wo ye wo pese wo ba me kwato aba ma MPP ne me se medo akufu ado a me di no wodo e na etu aba ma ba wo me nti ba wo me dia na menyira so dollar kosolo se fa ye ba sa nti menyira dia so na me fa nto aba emma no bia ni bibia me gina
so atiase se wotia na wokọ China na wokọfa ne ma wo Turkey ofa ne ma wo Togo a obehu say yes Ghana ya yehye bebia sefa no ene dollar no apejade aduro ne ya chiro ye ntimi anche no enti ye nyina yesu omo ka se on mechi no atiase ye ntimi anche dollar no ama bebi a dollar na apejade akwaduro no ana yesu titu kwa ni dwadifo ahomete eya ahomete ya kasa ye nimu ne ya ya ka so atiase enka omo de omo nyina omo beti ase de a aye bi pen ya kasa wa ye bi atwa wa ye bi wa judi mo bi nso meto aso na ne ye nhwe kufo ado oba na o se o di free beba ampa ye nyina ye hu so o di free no aba say yo say nyo o se me di aba obi ate kana di so body nyuma beba ani onya medu ye kwa nyuma no kwa eguso a dead emeni pen nyina hu say nyuma na dead na ono ko medi president na wa ye bi da mi metimi agoni patu din a o mama secondary school watimi ahwe o enti no am na echi ni 3D ni pa no da kwa mo kokoro board na o kam se amokas ne mfa no so chese Kennedy ko prison no ho ba kire no enti se ni pa no se o gina ha no kasa woni mu ne o ka UTC baby na mu odin pa Kennedy tim mema bi atena ase me maka Kennedy ho no mo me hu no obi ko ho ya ko ho no obi di ka asa ne ya kwa kodu ipa no se de benada pa chu me ma me jale da kolebu school fees o de mane tuai se ne agi kotua obi nso ko Kennedy ho a o so pesika ko handai o wie school pesika ko handai no se na ma me no papa we no se daddy o mo ho na pese meteme ho opamo no se come on si abonten se o ka se o mame ehun mfa no daddy ahodi ni ho etime mo school fees ani adidi sika me wo hu wura ate se mitime bu agba ko anim because bia na wo bibia ma Ghana enti na mama chese sisa no pa chese enye ono no interest ntina all pray that be nemu omamu fonti consider bi okasama Ghana me da se what you say ono beti o so beti mi awu ma Ghana enti okasama Ghana yeah enti mi mitimi se Kennedy no Ghana ntina o papa oye bi e o wa ha de mu odi ye ko ya pa gba omi aho papa me dey in my life no me nyi ye bebre mo but in me hu say obi di vice so ye papa ba me vice me hu so obi di vice wa ye osime say me ba be president papa o mu say nkrofo mo de Ghana for Abrabo ebedi ayi o mo de be sakpa logo bi ana vice de anka no kwa say we jump into papa obi a ye vice etimi abland abrande cows ho ye posters tale abonten wa hu bida wo ba ayi fi say we ni fi wa o say akoye MPP ni NDC ena ye amembu politics no enti se ne a beka se bi a aheni no debit master ni apart from nia wa be ye o ma panyi pen wa be ye oheni pen unti be ye oheni bio okay wow ena oheni no so no enti se otumfu no ma hia aheni iso wu asa ba we mu de ne de ye ma mo for 8 years okay sa 8 years so what take us for 8 years so a uti me bio ba se 8 years nya so ye na etu a o tumi so be samba okay bio ba me o tumi se obet ba be pre akonya no na Ghana for epa beti da shene sase be free baby o was isi na san be pre ko o was out to me was out to me no so obet ba abe pre se Ghana for say ye pa e be mo na de ba kwa the sipite o mu ni se ba o me ne kufado ase Ghana ya na em Ghana for em ya say ya na be mutiwo esa e defend o ma se Ghana ma se Ghana nyane se woka kweti Lawrence bosu ongie over 18 years obedi ade bosu ongie ma pe kufuo bosu yankwagie Atames bosu ongie Muhammad die ogie nipa 4 we wo ka musika nyina bom baako baako na ekufo de ba omia sika o mo gie bosu o mo gie eso che nipa 4 we sika o ka bom baako
the scan on the heading. Scan on the heading. Freddy Kesha, Minia Yaya King. Omodi ba is a very good idea. Mumma Ghana 40 as I say. Oh yeah, na ye tu. Ye first one and a free education. Yeah, oh you na a PA. Is Western region. Yes. And mine first one and they go free education. It identina akalabe wie school. No I pass you. Yes, I fail you. I pass it and so one year school. This a man papa. It's a good sika. 50 million. What they call all colors man. 50 million, 40 million, 20 million. And sana, mammy, papa, because they be for me ban people school way. Move on the call mammy. And then the remember the school is uncle. It's true. Papa, now I can't go school for 6 months. I bet 3 feet. Papa, and do says, I'm going to 2. Now, so I call it 2 months or 3 months now. No, but 3 feet, no, be so 2-3 months. No, I bet 3 feet. And it's the one you are, no, because China born on your money. What's so be this year as a school crap or Uncle Crap if I was so. I'm one in your baby. Oh, and you know, you're shit on my no. Nay, yet, bossing almost on 1 year. Nay, says, near mamma, somebody your man, but me say me to me one baby on the yes, about me or mine more dainty or no so press it. Eh, do many more day. Sika wo ho enti na ono so e press oban na hwade bi mame esi ye kwa IMF Ghana Jessica na ye kwa IMF na one obabesia dem ye ko sika ye ko mo obabesia dem na vice president eti mi 5 million emma delegate over 25,000 billion delegate AMP delegate kwa ni yebita say na say ba mkotu ya odi wini allocation ba Kennedy no ministers DC ni MPs na omo di na chi na omo tuma no en party chairman no skase na odi ma homo ka se na odi ma homo anti recently aba na omo tu en de gba omi na fire on the fire no sika epie wo mu hey oni nyama epie wo mu wow eti sa first election a cowboy second election so ba now on the ground mo be 5 million 5 million ye kakoti say main election ni ponya mayo the same main election be ba na e mienu aye ni party bi emu no ska se na e be pi wo mu etina sa IMF ska na mo je no mo ba je e be ye den wow because amamu na ye mu bu Ghana no sister achia wo achia na me fi ase se be ka e wo radio so TV so before me go to about to be wo e fa se fusuno en fa se kama se saka abani ni farmers e di ni year kantanka e Africa Star ko fa se ma na fa se kantanka ko josafo papa ti mi yenyam ahoro ni ye jeku for this ka oba papa we can say ko push no na ka nima bebiri e brem no man no mu kama yema papa we contract no nye fertilizer onye ni ko chiche ma farmers keke no fu say ka farmers ma wo fertilizer na cocoa 1 bag say kwere ndi cocoa we abrel abai 1 bag go 1 bag no abai nyam 2 bags o chemu say wa 2 bags there's abai beto ma obeto farmer na 6 million oh peanut 6 million and we to be 8 million I me try say me bomb echi ase no sa ban ti go talk cocoa we 1 bag 2 bags we say ba ko say o timi nya be 400 million dia e de na ban no so the man farmer no 20 million na kweli bi eni hon ma obeto ni cocoa asase se what if you da say cocoa no ha no be da room ko divu akoton what the price no was sefa no o the bag na escape bebre e to go high market na ko divu for price che Ghana yai koko so oh ejesie na aban no on se na se kwa na yatum akoye debate ebe say aban di ma akwafo no 20 million and this for thank you but they no too change e bisa say akufo de no ba omia Ghana mo wodi ma be di ade no
Yes, Mahama knew. But cement, young crammer, here of Kumaya. 1 bag. Though they stop 4 bags. And only Hannah Ghana, who took 1 bag of cement. Name not a my port, the be a clean in my wall. And then Yaba can go and put us when you pa, and I bet you send my wife here. Of course, Bell Barco, sister. Papa was the first, yet to me, Fred, dear, and Toma, now a tree of a Jiska. Takaka. We say, I wouldn't say alone, tis a sunny money in any more. Because so the free pay as There be a young fort. Your fellow for be a form of quick loan. It's a good in her. And I am not going to say a baby quick loan. Open it quick and more quick. And they are on Sabeca. Now, him. And the more we which one a week. We are supposed to a month till I almost year. Okay. A week. Now, week, you know, a do no intimate to ya. I'm at 2 o'clock. 2 o'clock. I will know which damn payment. 52. Oh, perfectly. Bama pese jana ne bema peja. Odo ra ba bia no pese odi wra. Obeti ane ya tubo egumu dansu. Gbumlan. Ayifo asi quickly ofo. O mejo sika. Ebo na edi nya na. Me na me ka kire. Because ye frɛ wa won te. Say ye tata osa na o dwane. Yi se obeda na jo. Ne aduro no. Eda na jo beda na jo ahomachi. Eno o fi ra be 2 by force. Omo di bobe gugu da su gbegbe sa ise fear for yane e dey asema baba gi lo wo ye nche na ye hwe na ye hunu In fact, at the tone aside and then at the top because of say that my sister I can dollar ninja fa kunti say obi ko tadi with 5 cedi kwa na we dey say kesi na ko be fufu 10 cedi. Papa me na menje Papa me na menje Abrabo nka to e hanu ma ye hye na me ka say Obatampa Express Consultancy for na esomase e na NWKT service for so esomase na Queen University Foundation so esomase me so bitwa me ho abasese a Desire to travel abroad to work, study, and to live there. We are specialized in visa acquisition and flight ticketing. Obatampa Express Consultancy is a certified and accredited travel and tour agency that has made impact in the travel and tour institution by assisting majority of Ghanaians to travel to the following countries: Canada, Mexico, Australia, Brazil, Europe, New Zealand, America, and many other exclusive countries. We are located at Accra, behind Control Pharmacy. Contact us on the following numbers: 0542 600 008 and also +351 920 143673. Obatampa Express Consultancy. We fly everywhere. me mo akwa biem kwiantwa matnase metnase nso dia Abrabo Asetena ye hwese ne omam Asetena ne beye papa amaye obi asum bedwe na chese ye nyina yakwa papa ye koye papa align so ende de ye bossa ankrofo omo ye 3 wo hu sa ankrofo 3 na ompese ombedi ye so wo Ghana ha no omo na sesi a adwuma no ewo mo so ba ye koye papa align ho ye papa align ogina ade kama o si because of entokwa samni eyi ankrofo prepare ankrofo nti anka o te wo hu akotena ba bia akode ye hu ya ono so akofo eyi foforo si ye friend freedom ye si ye friend bibi besi papa ye papa line ne hu na wate no still ne nkrofo no endi line mu nkoto aba still na asa entokwa ne besen aba na yo mdawasi me can send be our Remo radio me can say beso kan sa head imam na me hear Ghana Web for news. Okay. See Alan has 20 asama making na ebi mu shedanti ase because of say once we can say be say ya can sunsum hitasem no ye hwe sunsum nia na ho den wo soro when ne ho den wo fo ka Alan no can determine yes in the time they say can say MP before then pushing like a second but yeah ka so sumita asem no so we Alan na we ba omia
kabawomia na ho ɔden wɔ soro sɛ ofusi mahama bɛboa baomia ho ɔden ɛwɔ soro sen alan yɛsɛ yɛpɛ nipa a ofisi ndc a okay ɔbɛtumi apim ɔmo yie okay ba yɛsɛ na baomia so tam ɛsɛ kɔtumi yɛtumi launch ne yie no yɛtumi ɔmɔtumi amamu ɔma meki ne yie ɛma ka ɔgya hɔ pintin a kanyɛ bere a ɔbere eti ana cash no ɔsɛ mp4 ɔmo ni ala cash no ɔmo ni andi ne yie because of say nipa was struggling with the baby na baomia obemu just second spare I say second spare just dini wo ho by between Alan and Ekufado it is hen bebe mu a mo be say baomia eko a se ka mo fa Alan cash as a penny mo yeah na mo fa omo a mo hye na ase say Kennedy Japan ko Japan no nyina say mo nyina mo mra upon na obede di say na nka ya papa Alan na Ekufado nso na nka Alan na fa yo no oje mu ma ya papa Ekufado say between challenge ena oje mu ma Ekufado na omsa Canada election bio ana so ko mini akọ ena na do ka say ma me nko na me ko a na wo so no waba na ma boa no aye dey waba oba boa na na ba no ana ko boa baomia eti owi a ase ipanyifo no mo party nyina na kwata baomia chi okay no ma yi ono ala cash na ma eti news ba ko be me ye wa ha open news me can say Kennedy Japan dejo ye nyina echo the phone back be na la cash oh yes sure oh me can the fast na we gba o open news wa ha open me ye mo se kan me can say ona book Kennedy Japan dejo ye nyina echo no or the vote back of journey Alan cash Remo ready for say no kwa oh vice me mo good luck oh me mo good luck oh me mo good luck because dey here omo group back na be win Jesus ba mo kwa ta ba ko echi pa dia na de ka obi ni me say ka Alan ni nipa ka oba yeah na ese mo nyina sinchen na ni police agent force amusa bo omo na ene no o se wa twe ne ho a mo si bue na mo san wa the poster ka the poster na mo wa no ka timani bi ene ko wa ya ka ya chi na tu because e ga na mra so obi the poster ka ya bontin a unu kwa so bo to ko wa the poster wow na ene se papa ti na ote no still no enye asundwe musa what no but on me wini but we say and before food okay but say food okay now o say ade ba ko a esa wo mu ni say Alan na kasa no ono so another problem as a trade minister about for trade minister no mo ko cabinet meeting so a ono e panyin pa say answer the assemble ba cabinet meeting you know the be see ni so answer sem na ba bonti what must say so panyin wo ho so ono so ne we ni odim wo ho e dey me say ono so be nya sakwanya no youth do asema ye twen sa duty na sa machine si aba about those days no you never be one more the bag na hanuma e free police car no duty say a phone car reference amoka ambulance no duty sabi toilet car no duty bola car no duty you never be one man ni cars be one the bar and never be one the bar e free ti anka sa we machines ndi anka sa ban hu Ghana for e be boni pa hu ba o man no mo yes na anka sa I remember anka omo de cheye one I know I buy and then and saying but a brain tea my main friend will ever asofo ko ana ba o me ko yes ya bo somebody Kennedy bad dia ye ye wo ho somebody ba o me so bad dia ma ma fa sanity e so make you say some be ahia nkom kina yesi so no ye chi no tuma wo san san pa wajimi onu nyansa nti se papa de se na ye mpai bon na ye de beji Ghana hwe ipa bo ho Ghana ya hwe ya mo ja begu fom we be fatra NDC for entwi man say before enwia omo me say na for next year kono na sai pa bon say start from next year yes and for say they na
fa ba kwa no iso beto to the whole day my election kwa no e ma so dia de edikan any say edikan da na mo se osoro ntumi ye bibi dia obetumi agi tie Akufo Addo me be ko check ko tase o say abato na ekọ before we to sa o ma ba na ba ma di win o say abato na ekọ no mutu abane ma ni obetuma ba ye Ghana yi and am say wa wo di ade no na say wo di wo timi ye Ghana yi ma ye ji say ba o mi aba asa baba men ko ni aba oba mabre wo de wa ye dwadini enem ma wa ebre ne ya ye be ye ko ane santi o ka say yo na wo di nchia aso wa ye dwadini kasama wo nkrofo no kakra na yemfa entwato kasa ye demonstration kakra mama say me kasa dia ama edwadini dia mo how ne sen edwadifo how ne sisi sika no ekosoro eni ma boy den dollar kosoro safe akosoro eni ma no bo ayeden obi nyade na obeto ba ni sika ntimi nto na mo twom adapa ma ni bi je customers obi be so ko to go fa ma pant ni blazer beton okay eno ano peso yentum eye ebe gina ho sa ma ebe gina ho sa ne ya hanu so e okay isa sisika na wo de ko ne sa ya sa na se wo ko mo ko to go ho na ade ni ye 10 na yentum akusu wo de tia etisa ba usika no sa wo ko na nne ebia na usika o esinya 200 million na akosesan ya next week within week na obekọ no yes one this all the ebia 20 million the soso ansanso the same money na aba de beje na the obeton so there no this is the problem eno na wo ho nti yesra aban no emre kakra na aka no a mo peso mo di break 8 no onye bibi enfa dwedifo ho gutafo kasa de ne so ye ni gutamu so ye kasa de na ba no oye de amaye e de na oye amaye mo hye ye boba bo hye no ntimi amem nti na mesra aban ne se onye bibi enfa maye onye bibi enfa maye ana pe me da tudufo men nyina ase ene ye mema emu ode nso ye guso a ye struggle sa akopem se onyame ba ya dom na ye bra erisen kwache asori ana pe mi chia wate ahwero ma me minim se Saturday ya odo ma me ko shefo me se rade se omwa ene adofo no nuane ma efi amanone ba nyina nso no rade fo mo bedu asudum ahoho efi enkan no so ye ba kwa ma mo so no rade ba so aye okore ataban so na mi chia wudua ba ode sister one share okore no ye ba wate ba be yi ehu fi pasa ye ba medase papa your final wedding yo dollar na so na makan no ho na wo bo ho bi wo mi twa 99 no na men kasa kakra ye nua ba bi se wafa 99 namba na 99 kasa eya na ne ye mo hihire pa onyama na obefre no eye show na 99 oye adwuma ne mra no sa na tie enye sa na ne suru ne bobre etie ntu betimi 99 akasa me dase papa yankoi yeah elasi ya de o oni bibi Akufo Addo ba no ye ma yeti asese ka wonu Lawrence kwa enka sena Akufo fa so chi dollar le gira ha no mo no kana na do bo ba se ka oba Akufo no try the strategy beautiful of us the chin you know say king yes but na do ba no only always in the bo my Ghana mama be di ade no ne ma most do na mama bi no mama be dia na mama efe Akufo da okoja bi tefe Akufo chen okay omo okay mama no o ya bi sini no okoji na bi tefe Akufo chen na do so ba na bi chen okoji fi Lawrence ho what's that ni kwa ye no e te ma se si ye no de wi amemo na kwa ye no uhu ba bi a wo fa en ba bi a wo ko e ti ye besre ya de betima ya no ahaya ne be ya de na ye ya edu ba ko papa eko o ba ma ye kan sama hu hia wa ha ebe ko pa me mo 3 days pe 3 days obi be forward the video no ba ama e de akọ e na musare ye si aji bisebra sa de ko no
eti ebesre se the way I kono no Ghana de do man no ko fitiri a kontombre fresh the tia posa una for but last time aponchin kwan be di wo fie no still no da beba mesesem da me hunu no me so ma chese bia na me wale ma me twa kakra na before na many onya pa bo abeti na frɛ odifo na din na say de bia ko me fa nyes kasem sa eti uba ne fata se me to se yenye no otimi ya na aka hwɛ me hwɛ brade me na ma me hyira mo se Kristo maya e be sa hyimu bio na me gye brade so di se e de kaka e ka wa he e be kom ma ka before say ti ya me ko bibia ho ya ku antwa so me chia mahwɛfo nyina ai me chia opambo papa pa me chia bebia obia me se ba ko pe na me hyira obebre me chia MCR ofia say Father Sam. God bless you so much. Prophet Eric kwesi entwi nyame hyira papa e wadwuma pa obo editor echi nyame hyira yiba me chia mama Juliana owo New Jersey ena mama Helena ono so New Jersey me chia obia brasami me chia pa ni temafo nyina me chia obia ne me mantem agape danfo nyina me chia nyama sorma